ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 12 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ni mu nkuru rero tuze turebe update nshya zo muri urukera arwo kuri uyu wa kane aho ibintu byamaze gukara aho intambara yahindutse imberenge. Byifashe bite Igoma, byifashe bite mu nce zose zikikije umujyi wa Goma, byifashe bite muri Sud Kivu, byose urabimenya. Turarebera hamwe uburyo radio iro mu minembwe yindi nyuma yo kuraswa kuri radio imwe hari indi radio bita Radio Ngoma nayo ikomeje kuba igabwaho ibitero n'irihuriro rya FARDC ndetse n'abawazarendo, ndetse abawazarendo bakabanigambye ko bamaze kwifata. Yo ntibayirashe ariko biravuga yuko abawazarendo bayifashe. Ni munyemere rero tuze turebe page ikomeye turansimbukira Ibijumbura. Byifashe bite? Perezida w'u Burundi ari mu mazi abira nyuma yuko yimitse bamwe mu basirikare cyangwa niba twabita abasirikare sinzi, ni imbonerakure n'abaturage bafata b'urubyiruko ndetse bakabaha ubushobozi bwo kuba babaha imbunda badatojwe batagiye mu ki. Magingo aya bamaze kumutoroka nyuma yuko bakomeje kugenda bashaka kubohereza ku rugamba bitewe n'ibyo baboneye muri biriya bice bya zone ya Uvira. Abenshi bamutorotse. Uramenye akantu kandi ese nihe mpamvu bamutorotse? Ese ubwo bafite n'ubwiki? Ni mu nkunda rero tuje turebe page ikomeye aho bivugwa ko n'ubundi ibintu byahindutse cyane mu mujyi wa Goma bitewe na operation irihuriro rya FARDC ryakoze ku bufatanye bw'abasirikare baturutse mu Bufaransa. Ni munyemere rero tuba turi ku murongo wa telefone, tuba turi kumwe na Bwana Bizima aduhe idonido uko situation imeze. Reka mbere yuko dukomeza rero tubanze tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana amwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere tubahaye ikaze, nta kindi rero bisabwa uretse kwicara mugatera gatebe. Kwicara mugatera gatebe no gukanda kuri subscribe, mukajya murayikinga mugasharinga, bityo kugira ngo wenda bitazajya bibagora kugira ngo hatagira update nimwe bacika, murakanda kunzogeraho bityo mwibera abanyamuryango ndetse mwibere abo muzajya mubona isoko y'amakuru acukumbuye kandi yizewe. Tutabatindiye rero reka tubanze dusuhuza umuroko w'imfamo wacu. Nje muri kumva Didamie, dufite umuroko w'imfamo wita Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Yego, igitondo cyiza. Kuri twese ndetse n'abakunzi bacu reka tubonereho tubifuriza igitondo cyiza. Bwana Bizima, Yego ndakumva. Nyuma yuko ku munsi w'ejo byari kwa gatatu tariki ya 11 ibintu byari byahindutse ninjoro, ndumva twavuganye mu masaha akuze umbwira yuko drone zari zirimo zizenguruka. Ese drone byifashe bite? Sahi drone zahagaze bimeze bite muri urukerera rwo kuri uyu wa kane? Yego, bijyanye na circulation zariho ejo ku bibazo byari byabayeho bya drone zari zarashe, ndetse na nyuma yaho yuko hakomeje ibintu bimeze nk'ubugenzuzi bwa drone zari muri reke n'ubundi zikomeza kugaragara mu kirere cya Goma. Ntabwo muri iki gitondo harimo agahenge karamutsemo, ariko bitari mu gahenge k'umutekano kuko inzego z'umutekano zo nta gahenge nta nubwo ziryamye, bijyanye na situation ihari yuko baba bafite ikikango ndetse baniteguye ku isaha n'isaha hari ikintu gishobora kuba kidasanzwe bitewe n'umugambi wa FARDC ubona ko igifite uburakari bwinshi na target yuko itazashirwa itabonye bamwe mu bayobozi ba M23 bari muri uyu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice bigenzurwamo n'abayobozi b'ingabo basa n'abakomeye muri operation ziri kubera hirya no hino. Rero ikiriho ni umugambi mushi, ubona ko situation yahindutse ku buyobozi bwa M23, ubona ko hari ikintu kidasanzwe cyabayeho mu bwirinzi, ubona kitarajya mu buryo kuko haba icyizere
gikomeye nk'icyari gisanzwe muri uyu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice M23 igenzura. Rero hariho strategie nshya yafashe y'uburyo ubona ko bari gukoresha ubwirinzi bumeze nk'ubwo muri ibihugu by'Abarabu bihigishwa kenshi uruhindu ni na drone zihenze kandi zihambaye zo muri ibi bihugu bikomeye byo muri Amerika ndetse n'Uburayi. Rero urabona ko nabo bari gukoresha ubundi buryo bw'ubwenge bwo gukoresha ubwenge karemano bitari ibyo muri sisitemu, no kuvuga ngo hari ubwirinzi bukurinda ku buryo ubona umudendezo wisanzuye. Ubu bafite gahunda yo kuba utabasha kumenya aho umuyobozi wa M23 aherereye ndetse utanamenya neza igice yaba arimo, utamenya aho arara ndetse n'imikorere yabo isa naho yagiye ihindurwa bijyanye n'uko byari bisanzwe. Ubwo ndavuga biro cyangwa utundi duce bakundaga kuba barimo mu masaha ashoboka ariyo yose, byahindutse byose ku buryo ubona ko umutekano utizewe kandi nabo bawukajije cyane mu buryo bw'ubwirinzi ko nta mikino ihari. Rero ni ikintu ubona ko gikomeye cyane kuri M23 muri iyi minsi bijyanye na operasiyo FARDC ifite, ariko bitavanyeho ko ushobora kubona habayeho ikintu kidasanzwe kuri M23 ishobora gukora muri iki gihe kimeze nk'aho ubona ko abantu bose aribo bahugiyeho bavuga ko FARDC imaze gusa naho iri kugera ku ntego zayo zisatiriye. Hari igihe wajya kubona ukabona habaye ikintu kidasanzwe ikoze, kuko ubona ko mu bihe byatambutse yatunguranye ubwo yarasaga ku kibuga cy'indege cya Kisangani. N'ubu rero harimo amakuru ko hari ikintu ishobora gukora kidasanzwe kuri FARDC ubwo bahugiye ko bari muri operasiyo zidasanzwe muri iki gice cya Goma ndetse no mu zindi nkengero zose cyangwa mu duce turi kuyoborwa na M23 muri operasiyo ziri kubera hirya no hino. FARDC yashyizemo imbaraga nyinshi kuko ubona ko ibintu byahindutse. Yes, niko byifashe, ariko amakuru ari kumbwira akonyereje message ko uduce tumwe turi strategy ihuriro rya FARDC ryamaze kudufata kandi turi hafi neza n'ibi bice bya Goma. Niki iri huriro rya FC riri gukora maginga ya koko abari bafashe agace ka Mukore, akangaka kari point strategique ni cyaro cya Mukore, aha ni Warikare aho bahafashe ubu FARDC niri kwa kontrola n'abawazarendo ndetse n'abafatanyabikorwa. Kazinga tayari, kandi utu ni uduce turi bubafungire inzira mu bice bigiye bitandukanye biri hariya n'ubundi bafite bya Masisi. N'icyo ubona bari guhindura muri iki gitondo cya kare? Hari ikintu kiriho ubona ko M23 iri gukora gisa naho utamenya umugambi iri gutegura uwo ari wo, mu buryo bwo gusa naho igenda igira ibice iri gutakaza muri za Kazinga izo ngizo uvuga, kandi ubona ko iki gice cya Kazinga ari igice kibangamye cyane mu mirwanire. Ubona ko ahantu koalisiyo yari isa naho iri mu birindiro irimo igaba iturutsemo, ni agace ubona ko M23 yari yaranze kwinjiramo bijyanywe nuko ari agace gateye nabi utashobora kuboneramo ibisubizo byiza uramutse ugabyeho ibitero. Rero ukabona ko kuba FARDC ndetse n'ikoalisiyo bari kumwe FDLR nini cyane yihuje ifitemo imitwe igera muri 5, ubona ko basa naho baretse kwadivasinga mu bice by'imbere bagira ngo FARDC ise n'igaruka, ariko mu buryo bari bayitegereje ntabwo ariko yaje nabi, iza ifite imbaraga ubona yarabyiteguye kuko yari izi abayikuye Kazinga uko bari bameze. Rero ni koalisiyo yaje ifite imbaraga n'ubushobozi burenze kandi iri gukoresha ibintu byose, yaba artillery ndetse na drone zajemo. Ariyo mpamvu ubona ko biri kugora M23 cyane gusa naho ifurusa mu guhangana nabo, ukabona ko ariyo mpamvu bagenda bigarura uduce. Ni uburyo bahinduye imirwanire kuko uzi ko kuri frontline n'ahangaha muri Masisi aricyo kintu cyakoreshwaga ariyo mirwanire FDLR imenyereye cyane kandi imyaka myinshi. Rero hajemo ikintu cya drone, hazamo ndetse ikintu cya sharing ya artillery, biba nkaho bikumiriye M23 kwa divasinga ndetse no kuba itabasha kuresista mu duce yagenzuraga, ariho havamo kugenda batakaza uduce nk'uku batakaje Kazinga. Rero ni operasiyo ubona ko
FRDC isa naho sitire yahinduye mu bice byose kuko ubona ko n'ubu mu gice cya Minembwe ariyo bari gukoresha, gusa ntibaragera ku rwego rwo kuba batangira kwigarura uduce twinshi cyane bijyanye na area bari kurwaniramo, ariko urabona ko muri Masisi basa naho bari kugerageza cyane mu bice byinshi bari kubasha gusa naho bagabamo ibitero bari kugenda babona resita nziza. Yes, Bwana Bizima, mbere yuko tujya muri Sud Kivu, nta kintu wenda kidasanzwe kiri muri Nord Kivu kugira ngo tuze tunyarukire muri Sud Kivu? Nord Kivu gihari ni umugambi ya 23 ifite ujyanye na operasiyo zikomeye cyane igiye gukora mu research ashobora kuba mu baturage, kuko bazi ko harimo intasi nyinshi cyane kandi hakirimo ibikoresho byinshi by'ibirwanisho bibitswe n'abaturage ndetse na bamwe bagiye bava muri iyi mitwe y'abazarendo, FDLR ndetse na FARDC. Ariyo mpamvu ubona ko uduce twose bari kugenzura hagiye kubamo ikintu kimeze nk'inkubiri kizajya gisha ku mbuga nkoranyambaga cyane, ndetse n'abaturage bakabitangaho amakuru kubera umutekano bashaka kugira usesuye mu bice bagenzura, kuko ubona ko aribyo biri kubaberamo imbogamizi cyane muri iyi minsi. Yes, mbere yuko rero tunyarukira muri Sud Kivu, ni munyemerere turebe iby'abadede, turanyarukira mu badede turebe akaga gakomeye abadede baba bahuye nako nyuma y'uko n'ubundi bamwe mu mbonerakure n'abaturage baba baratowe cyangwa baratoranijwe cyane cyane biganjemo urubyiruko mu kujya gufasha igisirikare cyangwa igipolisi mu bikorwa by'intambara, aho byagiye bigaragara hano muri Sud Kivu. N'ubundi mpamvu mba mbigarutseho ni ukugira ngo n'ubundi mwumve agaciro k'abadede, uburyo ki bagiye bongera umubare w'abasirikare muri biriya bice, ndetse ubona yuko byamaze kubera ibibazo Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko n'ubundi yongeye kubakoraho ngo abajyane ku mirongo y'imbere y'urugamba bitewe n'uburyo ki bakubitiwe hafi na za Uvira. Bamwe batangiye gutoroka, ku ikubitiro hagiye 200, ndetse bivugwa yuko n'abandi banze kujya mu mirwano kuko batangiye kuvuga ko ntacyo bari kurwanira kugeza ubu ngubu. Biragenda gute? Ibi bikaba byateje zagari muri CNDD FDD, aho bavuze aba bantu bagiye hehe kuba bafite byinshi byacu. Ni ikibazo gikomeye cyane kandi giteye urujijo, ni amakuru utarukuye gucikwa n'ubundi update nicyo tujyanye. Rero twihuse, biravugwa yuko mu Minembwe naho urugamba rusa nkaho rwamaze kuba imberenge mu bice bya Mitamba, bitewe n'uko bashaka kuhigarurira bitewe n'uburyo ki bashaka gufatirana muri izi nkubiri zose ziri kuba ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Bizima, rero mu mpfunyapfunya wagenda utubwira uko situwasiyo zihagaze ku ma axe agiye atandukanye, ukatubwira uko umujyi wa Goma mu minota mike, ukatubwira uko byifashe muri make muri Sud Kivu, hatavuyemo agace wumva akariko kose karimo imiripuko aho yaba iri hose. Uhawe ikaze kugira ngo utubwire uko situwasiyo ihagaze. Yego, reka duse n'aberekeza muri Sud Kivu kuko ubona ko ari agace naho kabaye nka zone y'imirwano ya buri munsi. Ubona ko cyane cyane kuri FRDC umugambi ifite wo kugaba ibitero, kandi ubona ko idashaka guha agahenge na gato iki gice cya Minembwe. Ubona ko yibasiye cyane ndetse bikomeye, irimo ingorane cyane ku baturage, ndetse no kuba harimo ikintu kimeze nko kubabazwa cyane ariko bitajya birebwa n'ibihugu byinshi ndetse n'isi itajya ibyitaho, n'imiryango mpuzamahanga itajya ibona iki kintu. Ariko ubona ko ari umugambi ifite cyane mu buryo bwo gushaka kwigarurira ibi bice, ariko ikabishakira mu nzira ubona ko zigoye cyane, kuko harimo kubangamira abaturage cyane, ndetse ubona bari mu kaga gakomeye utashobora gutekereza uretse umuntu ubasha kuba ahiyumvamo cyangwa ahagera. Rero ni ikintu gikomeye. Reka duse n'abagaruka muri izi operasiyo ziri kubera muri iki gice cya Mitamba. ubona ko FARDC irimo gushaka kwigarurira ibi bice cyane, ariko M23 ikaba isa naho yiyubatse cyane muri ibi bice. Ubona ko kugira ngo wadivasinga ugire agace wigarurira muri utu duce twahangaha, ubona ko FARDC
ikora ibishoboka byose, ariko iki gice cya Sud Kivu byabaye nk'ingorabahizi kugira ngo FARDC ibashe kwigarurira uduce, kandi bakoresheje imbaraga zikomeye, harimo drone ndetse sharing zikomeye cyane zigaragara muri Minembwe. Ntabwo wakwibaza impamvu ndetse itabona intsinzi ya buri munsi bijyanye n'imbaraga ikoresha. Rero harimo ibanga rikomeye cyane kuri M23 twirwanaho bari gukoresha muri iki gice cya Minembwe, bitandukanye na operasiyo ziri kubera muri Nord Kivu, kuko kugira ngo ubone ibirometero 2 cyangwa 1 muri Minembwe ni icyuya gikomeye cyane ndetse kivanze n'amaraso, kuko ntabwo ari byoroshye kugira ngo utsimbure M23 na twirwanaho muri iki gice cya Minembwe, kuko ni ibintu bigaragara cyane ugereranyije nk'ibitero bimaze iminsi igera muri 3, ndetse byatangiye ku munsi wa mbere ari ibitero bihambaye cyane muri Gakenke ndetse na Karingi. Ni ibintu ubona ko utakwiyumvisha impamvu utu duce M23 itadutakaje na twirwaneho tukaba twose tugenzurwa na FARDC. Ku bijyanye n'uburyo ibitero byari bimeze, urabona ko ibitero byarimo artillery yo ku rwego rwo hejuru ndetse drone ikirere cyose cyazimije, ariko kugira ngo wumve ko hari ukwavansa kwabayeho, hari igice bafashe, ni ibintu utakumva mu matwi y'abantu, bidashoboka. Ariyo mpamvu byibazwaho cyane kuba FARDC itabasha kugira ibice igarurira hano. Ubona ko M23 hari ikintu iri gukoresha kidasanzwe cyo kuba barwanisha tekinike zidafututse, kandi ubona ko na FARDC byayiyobeye. Ariyo mpamvu ubona ko yagarukanye operasiyo zo gukoresha drone ndetse na sharing kuri artillery. Ni ikintu rero ubona ko cyane kiri buze kubaho, kikaba nkaho kibangamiye abaturage cyane muri Minembwe. Ubona ko kandi kirimo gisa naho kiri gukomezwa cyane, kuko muri izi nce za Mitamba bimaze kugaragara ko guhera ku munsi w'ejo rw'imirwano yari ihari, ndetse ukageza kuri uyu munsi harimo kugenda hongerwa force z'abasirikare b'abarundi ndetse n'aba FARDC baturuka muri Uvira, ari nako M23 isa naho iri gukomeza defense zabo ziri muri ibi bice mu buryo bwo kugira ngo bazibire ibitero bya FARDC n'ikoalisiyo bari kumwe birimo bibasatira buri munsi, mu buryo ubona ko bashaka kwigarurira iki gice cya Mitamba ndetse n'utundi duce turi mu nkengero zayo. Yes, nibyo. Ndumva amakuru y'igitondo tuyamenye mu Minembwe, bari mu rukerera ndabizi, ariko abakunzi bacu bajye badukurikirana mu masaha y'isa 3, ngira ngo bumve update nshya, abumva uko situation ihagaze. Bwana Bizima, wenda bitabaye ibindi sinzi uko situation ihagaze Goma twavuyeyo nako Uvira ndetse no kuri Plaine de Ruzizi, bigaragara ko hitegurwa intambara zikomeye. Uko bimeze Plaine de Rusizi ntabwo hajya habura imyiteguro, kuko ikintu gisa naho ubona ko abantu bose bahora bibaza, ndetse n'abahandi province yabo ingabo cyangwa FARDC ku ruhande rwa M23 na FARDC ubona ko bose babyibaza, kuko buryo ubona ko impande zose ziteguye mu bihe bitambutse bigera mu cyumweru kirenga, ku buryo ari intwaro ziremereye ndetse n'abasirikare ubona bahora bambaye impuzankano ndetse badakuramo inkweto, biteguye nk'abari sanibayi ku rwego rwo hejuru. Ubona ko hari ikintu gisa naho kibyimbye kitaraturika, ariko gishobora kuzaba ikintu kidasanzwe muri Plaine de Rusizi ku mpande zombi. Ubona ko habuze usa n'usembura undi, ariko ubona ko buri ruhande ruri kwitegura rupuraninga ikintu gishobora kuba muri iyi minsi yaza. Ubona ko hari imirwano ikomeye ishobora kuba muri iki gice bijyanye n'uburyo biteguye, ariko ntiwamenya umunsi kandi ntiwamenya intego yayo. Ubona ko ibitero bira muri iyi nkubiri ya Plaine de Rusizi ishobora kuzaba ikintu kizatuma Uvira yavamo, cyangwa se bikagaragara ko binaniranye kuba yafatwa, kuko ubona ko umwiteguro uhari uri ku rwego rwo hejuru. Yes, Bwana Bizima, sinzi nimba hari icyo wenda tuba twibagiye kukubaza kidasanzwe saha iyi ngiyi. Ikiriho ni uko ubona ko Uburundi nk'igihugu gisa naho gikora kuri Uvira ndetse n'ibindi bice biri muri kano gace harimo na Plaine de Rusizi. Urabona ko ari operasiyo basa naho bari gutegura mu buryo bwo gusa naho bashaka kugarura isura nshya bijyanye n'imirwano ya Minembwe ndetse
n'iki gice cya Plaine de Rusizi yari imaze gusa naho ibagora mu bihe bitambutse, batakazaga cyane ndetse mu mpande zose, ukabona ko ari ikintu cyabaye nk'aho kibaca morale ku gisirikare cy'u Burundi, ariko ukaba ubona ko ubu bagarutse basa naho bagarukanye amaraso mashya nka na burifingi nshya, ubona ko hari operasiyo ziri gutegurwa nabo kandi bashaka kwinjiramo mu buryo budasanzwe, bitari bimwe twari tumaze iminsi tubamenyereyeho duhora tubona amaripoti agaragaza ko bafite ibyago bikomeye, barashwe mu hambushi ndetse no kuri front line bitabagendekeye neza. Mu bice ibyo ari byo byose urabona ko hari ikintu kiriho bari gutegura, kandi ubona ko operasiyo barimo kujyamo ubu ngubu zisa naho zinoze, bigaragara ko wagira ngo bahinduye ingabo bohereza, bakaba bari kuzana yenda ingabo zidasanzwe. Yes, nibyo ibyo ngibyo uri kuvuga, birasa nkaho byenda kumera n'ubundi na bamwe bajyaga bohereza ababihe bimbonera kure, bigaragaza ko n'ubundi batangiye kuzana abasirikare basanzwe nyine basa nkaho ari aba special force n'ubundi, kandi biteguye urugamba. Nibyo biragaragara, bamwe bandakavazi banjye bambwira yuko n'ubundi haba kuri kote zose ubona yuko urugamba rwiteguye kandi runakomeye, nyuma yuko n'ubundi hari n'ibitero shuma byagiye bigaragara muri izo nce za Sange ndetse na za Kiriba, bivugwa yuko ihuriro rya AFC M23 naryo ryiteguye kandi ryiteguye kuba ryagana mu mujyi wa Uvira. Bwana Bizima, angira ngo twagushimira muri iki gitondo, n'ubundi update zo nakagaruka. Urakoze cyane, umunsi mwiza. Yego namwe kandi namwe bakunzi bacu, reka tubashimire tubifuriza amahoro ndetse n'impagarike, twihanganisha bikomeye abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.